Kei te tautoko te taurewhiri I te reo Māori I te mahi a Deborah Lambie I te whakataetae Miss World. I mahi a Lambie I tētahi haka I taua whakataetae. Mea rawa ake ka rere ngā tātā ki runga pukamata. Heoi hei tā te tāhuhu rangapū o te taurewhiri a ngā hiwi Apanui. I mahia e Lambie taua haka I runga I te ngākau nui me te ngākau pono. I whai ia I ngā tohu a tētahi tau tohito haka ara a kere ama te ua me ki pēnei kāri I mahi pokanoa. Hei tā Apanui ko te reo, ko te haka, ko te reo. E rika ana te taurewhiri ki te whakatairanga I te akoranga o te reo I roto I te haka. Tā mātou te tiro mo te tau e tū mai nei, he manaaki ngā akonga I te reo Māori. Nā te mea ko tētahi o ngā taiapa nui, tētahi o ngā āhuatanga whakamataku rānei, mo te tangata e hehi ana ki te ako I te reo Māori, ko te kaha whakahe o te tangata iaia e ako nei te reo Māori. Nā reira, ko tā mātou, he mea atu ki te, he ata kōrero atu ki te iwi, me manaake ngā akonga katoa ka tika. Kia huri mai te whakahe, ta huri mai te whakahe ki te manaaki I ngā tāngata I te hunga rānei e ako ana te reo Māori. Koina. Hei tā Apanui e harikoa ana ia I te kaha o Lambie ki te whakamānoa ake I tō tātou reo me tō tātou ahurea ki te ao whānui. Nā wai I harikoa kātahi ka harikoa. Ke atu ia I te whakatau a Lambie kia ako I te reo Māori hei te tau hou.